NDC for so no na almost saying afam ho Oba NDC so more almost on ama Don Dramani Mahama 71%. Almost on the trauma complained for 50%. Ojogonsu 2%. And the Bissau say got 2024 elections not a year Baumia and John Mahama wine and I'm the trauma. The Bissau 31% because on the trauma Dr. Bahamud Baumia and 58% say on the trauma His Excellency John Dramani. 11% say Abano almost John Bigufo. And I become say Alan the air force so I'm the same. So Alan the air force there 30% way between Alan. 51% say on between John Mahama. And 9% say on between Ama the Bigufo. Now, you share Bauniani Mahama agrees by the region. Well, could Ashanti region, minimum Ashanti numbers. In Ashanti region, Baumia 43% in Ashanti region. Mahama 41%. Ashanti region. East region, Baumia, yes. Yeah, Echaguye, Penimpa, Executive Director of Global Info Analytics, Niti and Musake Dankwa. Ampanyo fosi ye drama fonso na yaka yanom wabe for John Evans Fifia Thomas kanema mpanyi ya wanya na baby ko ene yebo ne din ane yaka se Nyankopon twedi ampon won fa ne kra ansie yi papa ye bra so se mpanyifo bodwadata na wono ye amamra ne amane ne mfihia makomako edua efiri se wochi nana wonse do wanya no wono mutumi hye ho fa de kaka nioma bia wotiati atfo asase su no woye eno nam so amameka se panyipa ya Thomas Institute wadano yero kwaku anyi dohu wahase etutu ko sabi etutu abo de ba park ne so kire se hwe wono de na nka ne yemu na wo person se papa ne free bra wochi nana no wonse do no ho hyehyeye ekokọ ye pinson ma kwankrampo ye wura yi fa so wo wuye bepem na o ma Ghana nipa bibre bia no wonom a wonimu a eno so krampo twetwere ba ho na enzensam bia wo hyase a wotete na mfiri nipa bia wonom se wono ankasa ne nua ni twotwa mucho na de nyina mogya ko honam ko ye wura samo atamos ne nchen a ebobo ba no kebetumi abapa no wonkena no ntum sa anya sa pa no wonkena no ntumu a enhyehyɛ woduro bi ne wono nsensem woduro bi obetimi de aba to dwa no anhwe abaje nkrofo nsem eno na wo kyerɛ mu sesesi akra ye kasai yirwa samoatamos no wono agasa kra ba bi onua ne yesi enu kra wonim enti so okogina ba bi so yeka nsem a eniani a na odwene ho a onte ase 24th July 10 years our president knows ka baby Nyankopon adoma ye bebo dompem e wasumdwe park wono mo mbaba ombeba it will not stop the event from taking place. There is a national event. Former President Mahama has been invited by state protocol. Yeah. If you boycott the national event, there's no opportunity for you to come and hold a parallel event. That's all. You have been invited as a former president. If you don't come for the main event, Somjue Park will be busy. There will be no parallel. Since when did it become a crime for an NGO to work with government? Since when did it become a crime for an NGO to collaborate with government for good causes? If we and a year bonnet say NGO and the government and our buying by year President Mills car baby 10 years ago Asumdwe Park ABC yeah into me and see and also your bonnet and also your bonnet Samia Camels only baby see any brand only baby see any bra. Look, I want to remain focused. Thank God that the government is building Asumdwe Park. And one thing, me maubia, mami boom, funa menko kansembia, and was a yeka. And one no, your baby Asumdwe Park, your baby, one beba. Asumdwe Park, no, the baby, one more beba way. I Panya Thomas Institute, one no and a down no yerokoku and you do. Nando hada ane ye bomo kase se wodo ne kyeremu ewo bosome frɛ ho a assembly members ne betre se owura ya wodan so papa no ne su ene ne ban no so mo ka so ne ya adwuma enya de se mpuntuo bia beba ntam ho edi kan papa no kura no ne assembly members ne nyina yaka etoso mienu nso se bi kura obi kura na de nhyira nsuo ba ho no mo a wo se tunhyira nsuo no gu na fa bonwono koma wo mo eje se akoye nsem bebre ne science omo ye se ombekọ na aja omakoto aba ade atia no video no samu kaya ya de bi kyerɛkyerɛ mo ne ade a ya assembly members no sɛ nneɛma bebree ɛwɔ hɔnom ya yɛ ka ho asɛm a na yɛn ntia sɛ aprosifo atu anamɔ bi ɛde afa ho na yɛnko yɛ nuaba akosua somua hɔ wɔno na adi asɛm yɛ akyi a akosua ma han yɛnia ɔbaba na wokɔ yɛ ɔmo sesɛn
yo sani eye bosome frɛ ho district assembly ɛkɔ atenaseɛ eye ɛda na eye 13th July afi mu sɛ nka ɔmo kɔ akɔpaase vote of no confidence ɛwɔ honorable yada so ɛso no anya adwuma eduru baabi eye mpɛnkyɛn ma assembly members ebubu nkonya ɛpaapa eye sliding doors a ɛwɔ eye district assembly hɔ a ɛma polisifoɔ ɛde krataa bɛto abɔnten sɛ omo declare eye assembly members bi a omo ehun wo ewo eye videos bi mu a omo pe wo mo e de ate wo mo no omo nya emu miensa e de eche wo mo omo edi na edidi sui omo nya Mr. Amoako Mensa a wo ye honorable Amoako Mensa a wo ye Tebeso electoral area omo nya no e na omo nya Mr. Clement Osei a wo free so electoral area ena omusansu enya eye Maxwell Boachi the grafter owo dunkura electoral area eche no enti omunya saa nipa eye miensa no okro de eye Mr. Maxwell Boachi the grafter ne de ene da enwumre 4 pm no omu etimi ema the bill but mienu aka ne de omu entimi enya bill but Mr. Lot Edu Asabre a wo ye ya pensa electoral area de sabre what in the one can rap police for a no not as an summer a PMU ewo a year was made for home electoral was made for home district assembly no Akosia yenimsa some members no still no abufuhyiw bi wo muni ade kyerɛ sɛ owura yadam so de etua no betu no wotietie omo no awokɔ ye no saa asɛm no hwe amoda so gyina mu wo ho omoda so gyina mu gidigidi but sɛ ɛbɛyɛ a omo betimi ayɛ saa de na ɛfa wentwi omo ntimi ɛnsɛ aban eniema ɛna ama saa eniema we sansem we nyina beto dwa apolisifoɔ asɔ ɛyɛ assembly members ni bi ɛpɛɛti a omo pɛ wɔ mo na omo di omo akɔgyina emra na pesan sɛ ɛyɛ aban eniema ɛna omo sɛsɛ na ɛyɛ sika mene wo yeto a yegege ne kakra ɛna omo di pagya ɛyɛ district assembly no edisi hɔ enti omo timi embedi saa dream no na omo fa omo hu ndi enti saa tu omo betu ne de no de etina ne bed ba saa grade de niema a omo sɛsɛ no ɛwɔ district assembly no ɛnu nti ɛna nipa ɛnan omo gyina akono da ase papa ye nua ba akosua so mo ane ete ne nka na busuafo ye wia yi modi echi wa ba for tentafedie no so no ebia na wo refi ma yen kai won sembe kakra wo ba Facebook na Facebook YouTube no ho no a saa video no na ye de ato ho no a unya bia ya wo hwe no sade abrante no a wo hye atade gon no na wo de enkunwa no ebobo glasses no mo ni ade no a omo we ye so na omo asa video ani ade no saa pictures no ne videos nya na gu ho no a ye gu so de kase no ko ya ni mu ano wo ba wo benya bia hwe Nansantam ya bɔmanfo amane ye emonim sem dada sɛ ne wɔkɔ senior high schools ahodoɔ no anuane akwatwe paa na asam ne ba yɛ kora na de akyɛ bi adwumadie so wɔsɔfo ya wɔno ɛna hwɛ nkrato wo nsɛm so ɛna fɔma Ghana ngomasua no yɛ ne panyimfo di ho nkɔmmɔ esusu adwene de fa ho ya na wɔn mo kyerɛ sɛ anuane de ɛwɔ mu sɛ baabi wɔ hɔ no mu a akɔ kwatwe de na so mu gusu a ya wɔn mo ɛyɛ mo afam de sɛ te saa sɛ panyimfo de bi kɔ so mu fa bi nkɔ ɛna da dua Pentecost asafo a ɛwɔ ma Ghana mu wɔn ma yɛ mu nyame so mu adwuma wɔn mo kyerɛ sɛ nyame boa ma wɔn nsa ka bia na nipa dasani wɔn so atene wɔn nsa na wɔkyekyɛ ma bia so nipa bia yɛ ohia moa so ɛne na betumi aboa wɔ ama bodo no autogu nsuo n'ani no daakye wɔn nsa tumi aka wɔn mo ka na mo bɔ ne nyinaa atofo akyerɛ sɛ nei wɔn ma keka wɔn nsa ase de million no maako aduasa yɛ wɔn mo de akototo nuane makra ahodoɔ sade ahodoɔ kyɛ sɛ enuane de bafua na wɔn wano ɛne epoye mantemu wɔn mo kro ba ko yɛ frɛ no sɛ kofori dua mu ɛna wɔn de kɔ senior high schools ahodoɔ mu a ɛne mpanyinfoɔ ɛde akɔakɔkyɛ na yɛ ne headmaster yɛ wɔn ɛna Pentecost senior high school yɛ no ɛwɔ kofori dua wɔda no wɔn akɔ yɛ ɛna mpanyinfoɔ yɛ wɔn na dada senior high schools ahodoɔ no ɛwɔ epoye mantemu wɔn nkabom ku a yɛtwa ntia kan sɛ Charles wɔdi wɔn mani mu yɛwura Peter Atajemfi yɛ ne bɔ nkɔmɔ ma ne kyerɛ n'ani so yɛ mpanyinfoɔ ayɛ de ama wɔn abra asɔre ne te sɛ yɛwɔ ɔhaw kakra ɛwɔ yɛnua ne sɛm ho no yɛn asɔre titrɛni ɛyɛ Apostle Eric Nyameche ɛfrɛ ne nua Apostle Eso Asante ɔno nso so yɛ area head wɔ Koforidua sɛ ɔmɔmɔden na ɔmsan sika
Sikapudu 30,000 Ghana cedis. Na on farmer school no na mfanto nnuane a ho aye den no say ya yebetumi akoso feeding kola no nukra ni nyame anim omo de ose aye woyo enti me no kasa yi no 30,000 no atumi ato milk ebede mesre mo na menka no brofo mu milk na yetumi to 40 cartons and fe mackerel ye kunkumu sardine no and also so yetumi to aduasa boxes no aduasa and fe flour isam aya de brodo and also so yetumi diska no eto aduenu and fe oil vegetable oil anwa yɛde yɛ aduane no nso no nso yɛtumi tɔ aduenu yɛ mpapa kofoɔ yellow gallon no ɛno akyi no wɔsan so ɛkasaeɛ ɛde fa aban no firi senior high ɛne ɛnɛ yi nhyiamudeɛ bi a nyame yɛ adom a mpanyinfoɔ ɛde hyehyɛ so. With regards to food challenges and the intervention that the church has made, when it was reported to the church that we have food challenges, the chairman of the Church of Pentecost, Apostle Eric Nyameche, directed the area head, Apostle Eso Asante, to issue a check of 30,000 Ghana cedis to the school to support the food challenges. And indeed, as promised, area head did exactly so, and the check was issued in the name of the school. Last Friday, we were able to use the money to purchase some food items that were in dire need. And I just want to give you statistics. I was your phone attending headmaster ya wano and Pentecost Senior High, Wadano Wokofredia, Yera Peter. Ata Jenfi. Afe yanko bro epoye mantam no emu abusade atene se efri na wotwi bai na nkomodie no akoso a se enema ya ade se ye wotachima ne important ehunu no abo ade se ne hu na nyina nso enim se wodo ne kyerem e wo bro is ho se na dwakase baako a ade se ye frɛ tifi fam twam ho ne ade obi ade na ne kyerɛ no me kwatachima adwa no enya asam keto akora nipa bebre ho ene onya wano aduane na sa ye nti enkyerɛ de obi aso mpɛse ade ne tire ba bro twene aka ho bi ma na no pebra o ma hene wadubu ache tena se no ma wiase nyina ache no ensa wo beto odwa no one mpanifo di ho komo amo na nanom atena nkonwa ye wotachima edi nkomo na twafo hene ye wo na nanom atena nkonwa tachima edi nkomo na afena nkete otoso mienu na nana ne di nkomo na obusa ne se nana ne ye tie no asem no ankasa tesen na nato no bo ase kasai. So nobody can prove to us, so far as I'm concerned, a police for a serial killing, and now say ritual killing. Hey, Pika Omunsa, Yayo Muse, the Chimay, Pano, extra chronologia. But dear new attention, Papa Bako, Naninsa, or my thank you. Tama we and police for doctors, Mamuko Fabo, the Nukoye, or to and I come out say, Ninsana, a Kikana. One hour. And also, maybe here it's to say, mention the Google from mother. And one, almost saying like another doctor from a Kuala Lumpur, he came out with the same reports. Number two, I would ask you to about and also a cool baby. Among who caused I and the Bian Trece, Obia one is a kind now Bonaba. So, ono enso ewuda ho no na onhya atade na ne body no nyina ye black in China baby but the private part no na emmoa ewo ho bebre eno na nkrofo susu se ebe se omutwa but you see onye doctor one hunu so we se omutwa obi part so omuntwo kwan of us we no that is the most important ye nyina ye hu se nkrofo na ekuku ni pade a na se public ni ye nyina ye boa na the information ma police na isi anon kwan another driver bi na am Robert San car I'm going to go and she go to Quemu Babina, Omu Kunu, to Shannon Saka, and Quebeton
ne obi anu kan na wo ho ana what information says you obi awuda ha yetwitwa ne part wo be busa mu be ma police kwa na enye no kure wo sa o we ne kan na ye ntete da we na branch we radio presenter se sansem we koso na se watia se wo information e se wo ko ma police yen ye djuma no radio fo se se wo police fo na exibonian ba o de radio no so na ensem e koso wo techima police ni kunkum nipa etwitwa nipa pa bi mu free Burkina Faso bi mu free crime takra de no mo batechima on baketo which means the first statement I will make here say ye ton ni mo human pa first statement no make here no and on my head here but as overlord of the area on my head na say uti promuna ye twitwa nipa pa ye ton nipa pata obetimi atena ho and on suma ahemfo mienu say monko bo police for na man ye say tape wa matini enti mo invite a branch here no na on ma information only di mo na monko pe nipa no a omo ye sa de ne yanchi wo mo na on mean to be na from man for me kukum nipa and from ton nipa pa na omo ko police station ko bo police for na man ye omo invite a branch na o si wo 2 point them so to police for no for about a week or so and sana okodu ye no mo kire no asem no mo se onko kire wo mo ba bia church incident no esi ye ipadu do na o ka se omo wu a ye twitwa omo part no omo nkofе na omo mo to nipa no so no onko kire wo mo ene ya etwagu ye wudi wani kirem e wo tachima na nanom atran konwa wore ne twafo hene edema wo mu na afina nkete otosomienu na enu achi ebusa MC yompotamo se papa MC ye bambo mu nsam ne ade no onso so music no da no na wonso wonsam kakra prosifo timi abrifu na wonso abrifu out de akere wo no emu asam tesa buru ajako no cressa igina na yakete be more cancer na your community ha we start the hase our man yam ya be more ade who about man for the na affair of security of municipality a very worrying situation at the map I no you two and among the a hard drink a paper was some kind of shop for a bit some not to trouble thing. And yes, Anna, who know your intention has said. Reporter as the head of security, I had briefing from the security agency. I am totally different from the essential for a candidate among science. I was going to say, and maybe I tell me to say, Yakukum Nipa, I was some the future a part be not to see. The truth of the matter is, please, a call, and say, will be a leader, and me about you, I could hear. That be anywhere, you couldn't say. Therefore, yeah, be a koto to Mogu at the home. Ye chat will be a 9, and now ye channel day man, and now ye chilling, and now ye channeling fat. Sabi and shop will be more and it's home from them. And the hard game for all these issues. You're not married anything, and Kayabina, Jedalisa, Fabio, or Sewaku, who said, Your Kuni Pandaha, may chilling, and now ye chat me day man, not ye channeling together. Now, one key report to the police, and now to show with evidence. Now, actually, no question if we the auto na ni baby we any ho and after if we any ho na in any case the year can no question police are recording some death or Chiman but within the entire 6 months may report from January up to June, that is the mid-year of 2022 I will mean it's 6 deaths and now report just say yeah experience or Chiman. Honorable Benjamin Yao Jako and Ayatenen Kano, where MC the ma this year, ya a water chimai and an impatamu. On one for Adelaide team, Ayan Suta Kwama be possum Rasha Jenny, and on also their to John Rasha features and send be cost of my Ganamua. So I may Rasha the phone and penny for who doom can be a woman. 1 month to me and Tanase and Shisha General Fahua, a bet you do a Yenaka Abba. Watch them say a baby, and on sent them more bank crying. Na wutwamu aba santemantemu epoya toye ene nanafo na tifidua wotimu saye wonkora bebre ya edu bre wosanka nkoda ne timi kɔ suku na wo mjegira kwa ho srasrade ebi mokora mpo fadodo no a ne timi firi nkrofo mama so boki na Togo ene adeade na wo no baje o maga na kenta so srasre nkrofo ade wo kwa ho ne wa amano a wotumi tenta so gu so dwo so tese de wato na ade a wuntu aka eno no wo kyere sa nuoma no a ekoso wo maga ne mu no mrashirodwafo wo bisa se aso ade anhye pa no mu de gu akwam na asa yantumi anhwe na ya hwe ne yi a anhwe dache sankoda koro ye won banyini amadi asem abre wo mai. Mr. Speaker,
The phenomenon of children begging on the streets of Accra, other cities, and towns in Ghana is so dear to my heart and perhaps to everyone who is here as a parent or a potential parent. Mr. Speaker, the spare rate at which children of school-going age are begging on the streets of Accra has become worrying and should be seen as a major social concern. Mr. Speaker, apart from the inconveniences they cause to road users, this act of street begging by children poses a great threat to their lives, which the 1992 Constitution of Ghana fronts on. Mr. Speaker, with your permission, may I quote Article 28, Clause 2 of the 1992 Constitution, which provides every child the right to be protected from engaging in work that constitute a threat to their health, education, or development. Also, the Section 87, Clause 1 on the Children's Act 1998, Act 560, provides that no person shall engage a child in exploitative labor. Mr. Speaker, the use of children for begging, whether the child appears to be accompanied by a parent or not, is a denial of their fundamental rights, such as the right to protection, integrity, and dignity. Mr. Speaker, without prejudice, it is imperative to note that most of these children begging on the streets of Accra are foreign. For near 10K, when we young for Adelaide in Team Wano, I am a journey the mother she won't suit up one before so Abaton Pessoa. Afe young cockageti. And then I know Pebra or Mahini or Dubuache Tansiano, a samba or can't want some pan, a cagetia. I was a for Yamudia, Chimufa video to Sana and Hay. The woman answer, Kajatia was saying, would one each moha. A question of Cobra Sabaja Fiano. It will quick, when I Kajatia was a Chassa, a bimo pama dear, a bit on ye, bit on way. Now, would one each mobile be a pama dear no, a ho, and want some like king. Yet, I know Chassa, a ja, or my ban of pace on Baba Yajuma, or Mobaya, in sooner Hey, now, Eddie Assembly, I don't a pipe will be a pie. Na eba ne sense so akagye on panifo bi om ne hweso toto niema de enkoyie de bekoyie ahwe kwan om befa so a wo metimi atoto niema na obi aho atimi aheha no na adwuma wo ye no wanya kwan wo ye ne sa ye nti ye ne na prempe edi nkoma wiei ne yebusa ne se ensam ekosan na na nyame asomdwe nka wo so mpa so ne Awurade asomdwe nka wo so menia na mesra me busa wapom boko de adom ne bi aso ye so mpa cho na mo so nyame adom ba bi ode abedu ne asem bi aka Kajatia baby and Pama Diano Pan, some way a fa pipe be a pie or what. Na in Suno unicorn, and Wadaruma. Kakraban and Motimia Boabo on a module for him, Wadaruma. Opanye me da se mamen fa sa kwanya we say enchia ya tiefo ene ya hwefo a omo etie won sompa bia ene anopei ensuo no epa ye kɔ hɔ no no we nye ebra edikan amasa bia ensuo pipe no edikan apai amana kɔ ye nuanom a adepamfo no edabre hɔ ose be enaka kra ni mira afi mu kra de em se de toso enum nie pipe different areas apai but this particular area here apai pen be adaduana mu ani na empanyufo no enchiremu a omode ma yen no akade a omode ye saa bia na adwuma no saa akade no Brazil contractor for no enyema omokra free Brazil deba enu bi no omode ye saa adwuma no na bia ya asa apai bia mu de na no de na ese ye no omso omukọ maazi for yenuano maazi for no omukọ pe de sese de omudi kan de ye original no en omudi be ye ya Kofi Anto ata na ahomachin ho sa pa ya ase yenuano mo eniema wo sa bia yi no anamontuo no ba ne se ya udi de empamu da wo musa nya na wasa bibia de nanso agya keje tia nkomo bia de nsɛmtwerɛfo wa na agya ye dan wo na de wo be ma ye no yenso de abe ya tiefo ne ahwɛfo sese no anya pa ya wie nkyekyemu no de wo de ama kosan anopa yi bedi sa matimi atu anamo bi na ede na ye nuanom hwɛ animu wadaroma
so jinaya edwadifo akandifo yesi efa de esi ene de ehwen enyina ane se empre nan a sa so aseye nuanum edwadifo ne ma nyina de ani gisama na omu ne se management na tumi ba power bedakuo a omu de Ghana National Fire Service personnel ewo ho ene yen traders ya no MC fo no emiekọ bia stores num nyina ekoteki inventory ewo niema asese ewo stores nim na rehusem ewo mu ne say yenya koteki inventory ni wi a ukọ management on ma so ya twere ekoma board yenya response bia free board ho yen dwadifo no nso yenim say sabe ye service charges a ye twa no dwema ho age ntere a component of it insurance component ewo ma yenim say ejano ye twa insurance wom though insurance ni nye individual enema egu ye shop but facility nankasa ho insurance ena ye twa ena ne facility no so ena asey a enye gadini negligence na say e ma ne be pai ese ne nema no yesu su se mra kwa mu no ese nka management no pempata sika bi ma ye nuan ma o mu nema asey se na mbi ka se we nye bredi kan a esi ni ntino ye si gina ye say debia ye twere krata de ko adenti ne emfa mra kwan so empusi mpanyimfo no so enhwe eti egina ya yesi ni se ya instruct ye legal team se officially omontwe nkoma management no ema ye hunu ekwan omo fa so a ye nuan mo nyema sai ba ko mienu miensa ena enum a ne dia ka ho nsian no anamonto ben na omutu atimi apempata sika bi endia ma omo eti so me no ka sai de gina bia ya ba be gina ne se ya instruct a legal team so omontwe officially to the management na prempe ntimi fa ne se ennefo maako num ne ensuo no da so bugu saa oh da bi me se empredodo a ensuo na buagu so enadie yesi ahomachen na otu etwa mu last week ABC but me say enadie ka ho a pipe bia ahodo enadie ka ho a de wakyere mama tia se mpese me hunu se no de betimi aka se yenya nye hwe emfa ho ntinsuo no kwa na eguso aye kwa abonte sa na mpese me tia se wadaroma oh sa breya me ne wo kasa ide o ma redirect ensuo no eti bia pote na ensuo na pai ne de me no wo kasa ide omuguso contractor na KCM management personnel no e wo ho moment but o ma redirect ensuo no nti sanka bia pote na ensuo na pai no se ensuo be sa afa ho ne de me no wo kasa ide ensuo mfa ho na wadaroma wodi wani kwohwe ba bia enuan wo ye adwuma pam ade ne se ho anom so ja omofa o no aduane wo hwe ka ba fie kakra wo ho hwe oh so nim say ye nuanum telafoi titiri omo ye nuanum seka force for ne ho niema eti obi okura ni bail ni nyina nam se ho no nim se ensuo manti enema wa party agu botom amanfo ntare school ntare ni nyina no pe oba na ayetwon a wonu mi force nso abrabo ye twa ne mono kura ne da say na sisi no wa party agu botom na ensuo akota ho eti definitely and just force for ne nko ampo because bia pote na pipe ne pipe no force for tell for no ne dey ensuo ni na tene ko but bia pote bi on ma stores wo ho no ma omotonton kettle any blenders ne chance a any obi kwa so tontare a stores ben ho no ensuo ni wura ni nyina am nti dem ade bi asen me wogide mapase we be ye de twato a pipe hu asem ye kan wadaroma se de wo si kan de ana arehu se me wo mo ne say me ma bo apini KCML maintenance team no sa pipe ya pipe ya wona kwa ma ahodo be 101 na wo dwanim contractors ne na ye eti sa de ma ye kan nyina betimi atwa ejise bia KCML esa atwa koma contractor for ne say akade a omode ye piping system no ene ye weather condition enyema ewo dwanim enya de beboa eti enra de dua mi ni yera Emmanuel Danso community liaison officer ema contractor edi nkomo ye kura ni enim say ene pipe bi sa pipe but anohoba obo ye ne say contractor for no ayoma adwene say sa piping system na omo ye no kejetia ni nyina no omo say be change ni nyina nti mpaye ne yebo say omo betimi am omo ho aye ha no mababa ye ne ntem nchiremu ade ma ye ne say pipes na enso na free Ghana water e de ba kejetia no efesen ke kogu retention pump bi ho ansa na redirect but we need the bad direct if you na adwuna obi anyu sunsuo no e bad direct na pressure ni ntine dru joint na atu se we na prempe we na kwaye contractor le blazer yes sir
me pacho ai enti yanhwe ne sei pipe no eye pressure bi na nsuo no enam nti na atu anasa eye nipa ye dwumade bi bia human activity bi na ama ne yehunu etesen ebi so bia ne se de osika no opanyi me da se uko management no ho no ma o maintenance team ne say and the contractor for ne kan ntesa na mum contractor for ni kire mu say o ma reservoir bi o ho enka nso ni free Ghana water se enka nso ni gogu reservoir nim ansa na redirect ba edwanim sa de enka mfa pressure ne makese management no so kire mu akire ye ne say there be reservoir ne de akwai se be wo politank wo fie enka ukura nsuo wom na da hia dem ye to pipe man ka ba be yusu na emom no enchiremu a Ghana water ede ama omo so nsuo pressure no omo no kan terms bi se ba kejetia pipe system no ba no eye by 3 but Ghana water the no pressure na eba no it be go up to 10 it unless say omo consult to Ghana water na water inflow na free Ghana water main system dey ba kejetia mu no omutimi reduce ba no bia to the minimum bia be 4 and the same 3 na kejetia de no betimi a contain no say omantimi anya ne saade a de bia be se eche say kejetia de no entimi contain more than 3 bar and especially anadwo no obie ni hon na obie nyusunsuo no pressure ne ba entimi contain no na esa atuse ana wada roma ebere kwa nanim ne yanhwe say ye de ne mebegu akwam ne atimi aboa se ba ye ja mosomo bra mo da ba da kakra wai iti we ya damase na mo mi anka nkire ye mpanyimfo because we ya ye kan nyina sabe ye jadifo but ye mpanyimfo bi a sabe omo ye consultant a omo hwe contractor ni dwumadi a wodi ye sa mpanyimfo ya na ese hwe phase 2 ne so but we nyina na ye koka sabe ne ye ho aba asem ye se ya boye pass ye pese ye gu obi adwuma but sabe ye to na ensuo se me niam se me nya za ji so bi na beka atem se tiemu na ye nte wo ne se wo niam ese eno de eno kure eno de eno kure me da asana na nyame asunde nka wa wiei anka monso na prempe ane ne na din komo woni a wo hwe se edwane ye bebo ho ban na yatoto ne ma sade etie na obi abanya kwan ye na dwuma no pani ba ko na ye ne din komo din ene na prempe na ye ntie ye ma me no na afensu enua no moy yetimi kan le tebu na wani mo no so so mo twebe bre ye no ma se bebre yetimi kan ana materials am pam ne this week am do program Saturday the bebre na na ha me dem pe ba yo no betum because me just can't over 8 times me na tia I block for ne mo am do program Saturday ni na asa tebu no so ne me go me nya kwa ahoma tia na me yem se kai so na sa pai we come 5 times ayo ba ko yem sa ade 5 times and a pipe na the same pipe they am the same pipe they be am ba man tan kwa ni ma ya kwa ko to kwa leze on ba kire sika bi am ba ko ba so ba o yiri wa jine ne ma ni ba wa ho apera ho bom tumi de chawo the pom ne ma ne bo ade kwa program se ne ma ko fo materials ane bo on ba fo ma dwane on ba manager tim be so ha no ni so wa hwe ma compensate hwe ma ya ka ya tia insurance wa ha wo ni bi ala ka tia insurance wa ya se structure ya tia insurance ane ma ne nka ho abaye sini da ya tia insurance so ba ni me wo me dia amo nwe ye ho ene ya ne wo ka se eto so plensa yes a pipe kulo na de bi o mo be ye no ene ne ka ho plensa gata mu die ye mplenu enti ye ka nsu ya se ye ne ma mplenu na pipe ne pa ye ne de ni bo so me miensa a pipe plensa enti so ade na esi no wo mu ni ho nimdie bi a wo betumi de aya ma ye se nimdie ni ho wo betumi de aya ma ye de a ene yesika omoje ya omode ye betena ha wo moda roma wo mo fa yesika mele ye na ye niam asa ye no so wo mo mechi aye ka na ye betena ha yesika ye chia no because oni na wotwe mienu makwa kotu aka 12 cedi na 1000 Ghana ye light bill eye adwadifo bi ya ewo kejeti ansam a wode mansam kyerefo eno no se minute no aduanan ama ya kenkan kase body ama mo no ya ma ne boni ohini ni ama crunches of mami premier ni ye ne se ena kwakwa ewu kwadan de ne ne sompa didie no a ena bekoso no ankasa tie si dwom na wabebo man no ye nkwa piapia pa ye nya senketo ade ko bi ni ade atwetwem na wakoduru kumase keje tie ne central market enu ohun se nipa bi ma bobo chenku wonko bi se mu a adwadifo ye wo mo te kwan wo di dwa no enom se asrafo dom bi aba ho a wo mo tu wo mu asem no setesei nyame adom wo hene ni abeka yensa enkwa piapia ne de agire ye wie wo hene
Akwaba. Ya de na akoso. Kwa na me say de ayen de akire tu sheda. Oh, we guso. Ye ni mienu nyina. Eno na akoye wo sese. Yo, ye beda Sompa hwefo ne atiefo ase. Said ye wo kan na me ko dwom. Na wo free hanum say kwa. First gate no. I would be wura inside the home. The home driver ni see me. Ti me di dwa ne wie ye no. Na me stand from ho. Ebe fa as overhead bi na asem. Baby a runabout no. Ti me fa ho no. Na ese ma cross aba kwan ne fa stage. Ah ni Dubai sa gate ni opposite. Na mu se asojafo ekurekure tuo ejinejina ho ne ma ne bi kasama ni patwitwa abobo obochenko na e de na ekoso na onim ya dwuman na me approach you baba ko no si bo sister ufre na me ti me fre so mpa no so nko chena kra bebo o ma he ho na store ye wo hoyi ni wura ne se yesi nanim emwa frem penifo me ya ba betu yen afri nanim e de yakọ pavement ne so on se o ye gota no ma cover gota ne so ti papa no di chain atu nanim to ma ko chain na chi na je ho ma di o mu dwa afere do me wan se be na mo mti be busumi ni won be bia sojafo gino mo so ekuratuo mo nsole ha na che se de akoso no na ani enyan ma ba kokra ka se do gina we di wa ye me kra se me wo ba afun to apa na me approach soja ni ba ko na so officer aden na officer wo she uniform wo kuratuo na wo di gina ma so e wo Ghana ha at this time democratic dispensation ya ye wo mu and no so wo de wo mu frike me and ya from papa no a store ne wo mu de ya no say wo ma sinanim tiamra me pam wo mo na say asojafo ne so wo frike me ai na abai store wura no na from say ma na sinanim tiame pam wo tianu tuno mba na say na no na ye mo madwuma papa no betimi akokot akwaje order na soja ni ahye uniform atutuo de wo so wo de wo madwuma no wo mutumi ye no babia international said the ekeka krono na funny thing e wo mu say all my stores ni wo mu dia no so ni bi di nkomo no wo mu kra che say man tie anim ho no e boa wo mu say so wo mu che customers e de pre wo mu store no international say sa na akosi nti we no asem we no e asem afa na ekukura say akoso asem panifo ansore a e be hadwen e be kwa kofo hawa be hadwen wo hene boa mekakro na wo kasa na wo say soja ni ba kwa ne di nkomo no ono kire se papa ba kwa ne store ho e na afre no ne papa ne di o tape ni mo bo ni di e na won mo nso so eton nioma o stores ni bi ni no wo mo so se adwarifo na ebua wo mo na papa no ankasa no asesi a ne ho aba asem ankrofo bo ne sobo no anya bia wo hu no wo ho depi store na so na say esre senka ye kemi ena eye adwuma de a ke beka so mo san wo ni nyina no obi ansole na we dey sa particular building no anim ho no e ho na sojafo na e no mu gina chese sa papa no menim ono tuni tumi a wo wa ono kwa ne store ba ko perinti ko tu sojafo begu wa se ye mewe ho menim na utietie mu se papa no wankasa woton de anuoma no ye de sa so no wasi store dan no de ama han ono na ye fie wura Tomo ma hai dine bi omo tutim no na e complain say e ma ne tiete won e boa wo mo. E mo so ko so mo betena ho. Ai nti soja for na say ye we store. Say e ma obi ntena ho ntade. 3.1. Na ma ne bi so kra kirem say KM so mayo aka say ye wi central market no. Obi antena ho nton na ade kakra ko pem say wo mu pewi. Eno de ma na anum a mo kai. Eti asem we na sie som. Ko soja ni okura tua oni mayi no wan we adakode na ko ba enye no obetutuo na okoye no sane na asojafo no ene emaya no kita hodie si bi kro na tisa sane betie voice aya tem didie ano papa ye ma me ba kuru soja ni ne edi na tem so oba wa ma anye ye no to no so kan waka o kan waka no mu di o mu atam o mu di exchange west serious ai ti men penifo ntena ho ansa sure yan hwe ama na nyansa sa ne agase hu yan kabusuafo yenkone yenkotie ne nemre ba yebesa na ohini ni atoso wo pam ya abre bia eniema sesa ya yetu central market for na ehu say kemre for agwo mo nsama ma ye bre kakra fine ya tena hanom getting to 4 years enie 1 month ni
Monday. After your buyer, you say you're sorting free pavement and so. At the year, store for one say, you see one money into you almost on. I must so mobile to one with the F. Yamia do romantic, one with the F. I'm almost a pillars at that dear, a chanwesha. Am I yet to get an so? So yet to get us why you buy ya, so your phone that should dinner. Your call so my aunt got a line so ya buy the na. Yet is one so my aunt so. Ya buy ya to ya so. Okay, can no moody so Jenny, Penny, Bakuti, ya can see your mouth phone. Mammy Benny, Madame, dear now the cafe. Mammy, I dear my cafe one to say. Mayor say, 1 2 of your crown, Copim say baby Central Market. It's a baby of sound, Copim say baby Central Market. Baby, Papa no was in the WA. Baby, I tell you, I buy him. It's a new one passed that you are Musuma Soja for, Mombaguya saw, and I'm a Soja new work at a Sour Babome. Watching a bar, Sour the Babome. And I'm sorry, and I'm sending off for 2 in a year. It's one for Numbakuya. At the end of Yakoyamako school, your school, your university, your college, school, I can see it. At the end to her, at what are you a penny for almost to say? Yes, you to now, you to this one would say about you on the air. Papa, that's a dear. Oh, yeah, I didn't know. Oh, yes, I would see it. You of us are 4 by. Somebody a jolly, somebody a jolly. After that, I know what is that dear. Active that every year. I can go tell you away near to stop. Enti nurse we a man on near. Nana me person comedy video. Aha, in video ni. To be so jania. True bonne ho a chese. Sam we ya iwomi Ghana ha so jania sori ano pa tuo e bona ta so a woni ma ejina ketia. Video na ni Restford. So from my Facebook number had here. Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. And come on, I hear no. Ya de ho video to yen Facebook or send a bay and behuni ye. Sans yam pase ya betna hania cadi penti. Wa hini ko en video e video no eni. And ya was from my Facebook or number had ye ko YouTube so Sompa TV. Sompa TV. Na wahini ye wie kra no. Woni won mo di nkomo wie no. Anya bia soja for wo mo ka se wo mo be kɔ breben. Ana we wo me ni pani no a wo mo commander no kasai. E no kire so wo mo de adwuma no mo ba be ye. Na anti no wo mo de adwuma ba bi afrom bia so mo kɔ adwuma nti asem we no. Me no me pese enso ha. Enso ha. O kire nyame ya do because wo mo ye so nkom be ba o man o. Man nyina so mo ba de a che bia. Timpe ya pese wo man so di akire na se mpanifo kra ye from busa se wo mo na soma wo mo so mo fa tuo enkogine ma ne so odwom ehunhuna wo mo sa na dru sa se Ghana wo ba akoto ade na soja ni kratuo ejina ne so ana na wo ma kire yi mu na me yon so ke ya frɛ no because wo mo frika me ene wo mo bae se bia me yon so na asoma wo mu a na ye hu na de asomdwa ba nya sa e ma na ni abre akoso ya said ye ma na ni abre no wan we ye pe dia hwa ye ntia sempa edu ha beba wo hene ni maye no wase why I was your for we eye ya mane boni wo hene ni ama crunches of ma me premier ni na ye hyem nyina mo bose asem we ye ma no nso ha ye ye bekoso adi akire na ya hwe babia efriba say ya asrafo na difo ana se dwadifo no ankasa babia won makotena no eni won kwan se won motena no makobo mo sesen ho no ma ama no akwakoba se ya ni nyina no ye hyem bo se nyame ya toma wo kina ye betu ana Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ya kabo mu a ye repram to reka se no bere won sama ka kire doson ya to nkra taw ye besaba Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye cloud Ghana internet and from one baby a wo share say a new site and a rural area
Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ni speed nenso de wuhu ne saso da said jumem efie anabe bia wo hia internet bia de eno ane Cloud Ghana internet sa santa memu hankwa na wodia wuni how kra Cloud Ghana nkwa na Ghana ha o providing internet connectivity a entwitwi ni mu ntwitwensi e dem say smooth dia wodi ye bia e content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service in Kwana, and Hamo, and Fahone Baby Awo, Cloud Ghana, a chow tuma, so demo any speed nedia, as soon as so, as Subimba Ghana had that. Simple, when you how beer, you provided 24-hour support, demand, Yamrantiano, Wofreya, near Drew Hodada, or how beer, Sanya Tibia, your son know the amount. What to me cost the internet net did you media bia woody bia? Opay Chakwaya, Top High, Opsit Love FM, Yene Kwama Rural Bank, Never Dine Bakum. Frame Mr. Internet was 0202 699 110 and now 0244 601933. Ube to me was sending a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Edem. Minua ton drinks for traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwade we hwan yo. We per small loan wa. De wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na phone code download Fido app. Every Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Brie na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time no apagem kosoro. Wo ma kosi 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo. Unkosa lai wo bank bia. Unhia collateral. Unhia guarantor. Sapepepe. De wo hia na se wa dial *711*999#. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. As you saying. The money is ready. Abusia yeba makwaba. Ye kwa ahumano so na ye ne enua bema Ebeneza Wusu ansa adi nkomo. Ebeneza ma han. Ejo suminia. Na ekoba ne sign na nipa mienu esusu se omo ya akoronfo a omakoye ebukata wi omudwane ya omuka akonya accident aprosifo ekura omui. Medasi. Say the wedding kan dia tuja no. Sa pepepe enetie. Bebe se na wotwe ba kuni na aposifo mu mankranso ne mpotemu. Eni abre pese wo mu che akonfo amamoefo mu bebo kwan mu wo ahafo no South Ase. Na no enenam so ma obi anhu de ya emrante kwa miensa a omu fie no bebe se aduonu enwotwe eko aduasa no. Omu etimi etena ka ma omu ba potikom se omu ba beto phone charger. Na phone charger no mu bre a omoto na no ene ma omutimi efa abrante a oye mobile money no phone a chese wode ye mobile money transactions ni nyina no eno na nam so ma abrante dan na se go yi charger mo afi do free wo ko ye na chese emrante kwa me say afa phone na omo ede friends say wode ye transactions no wa omafa omode ko eno na nam so ma abrante no etie mo pae say obi akronfo omotena omukam omutena omukama ena mranche omusu okromo nso tudi o machacha se omude ka echesi omu na omu bedu mankan so janse pepepe na no ena omuka etimi be hwe ase a sisi amono kase no omayire omudi omama aposifo na omu ya miensa wo kai no ba chese baako de ne ho ye ha e ma ne tonwiram ekoya sisi amono kase no aposifo gusu omorehwe no ha se na mienu na aka na de omayire omudi omabra aposifo se omufo omunsie na omumfa omu kwegina asem de bia na de ebebo omu bia no omu e de abo omu etie ne no ankasa kra no aposifo prepare omu a omu do makwa gina court a court e di omu asem ti de be free ma to wo court wo no ye de be ma etie fo so aso ate wo ha se oba chi omu a wa bra phone kura omu ehwa aye Ebeneza how ehwa aye wo de anwume no nsia no wo de agiwudi ye beba wate Abusia ye nua be ma Ebeneza Wusu ansa na yete ne nkan free man kraso ne mpotam no asame de saa nete we ase cloud internet or say the fastest internet in the world bra na ye mo internet sabu nyina de opesa the internet ye bia no ye na ye bo the whole world obia say ye cloud internet top higher one ye nua no love FM ne din hwani mu
me see internet is some dear a cloud internet 0244 601 933 na wajo so fido jisika wate eya masika hu hia sika de ye pa ne science obi bo dua se hia woda nipa no mpa wie de tene se FIDO enu an se ko Google Play Store hodmo na wa download on app ni bi wona wo ko no de tie nie *711 star no abo 9 miensa na wa mia yi na e wo fam ho na ayesa atwede no enu anu no edi kan wonya 200 Ghana cedis e feel like 2000 ya de boom sa the here so benya valid ID card and after mobile money wallet una wo ko no fido e picking crying I was for ya kwa man so na ye ne ya mani boni nana ya obo amale bia boga kwa kodi nkomo ne yetete no se swami ade hye mo tedene na asem da mo tie ne nyina no aye swami interchange na sentem abano kan wasem ye na nokra won munyafo se chiemen sabonsu majority leader won so de na no tu mu kire se enchekra abano bedi hu dwuma no se bra ya ka se sika twetwiri die 140 million euros and abano akwakwaje a wode ebe hyase na na ma hen Ozo amejoso se ade hyerum se sei eya ne gisam ana wo se ye montungu sani odi tu jano yenim se nra na swami interchange jebo emfa ho ne le sasabra ya bro akotu de nyina echi da bro bomo de ye bro yi puma kwemu a ehon sem koto mrasirejafo ni mu a mrasirejafo age eye first phase ehon sika atumu a ye hwe ne mu se contractors ba begina so na swami interchange no omo edi ho dwuma na omo aye ne yetisi mu se ya oba swami interchange ne so a ye wo west school school ho ya teacher training college wo ho na wo musawo primary wo ho na water works so ese ni bomkum so ase ho sane ya ye hu se eye mall bi so no eyi ne ti wo ho no mo na swami police station a udi sane de akwa Abrefo junction no store so sam ho no mo pi na odi wani kire se ne wo kokejeti a amanfo filling station so ho say ye mu say na swami interchange ya na no enrada honsem koto mrasirejafo ani mu a mrasirejafo age first phase ho sika tu mu no ye ne e wo swami ha sei no emfaso be ni benya wo so ameni menu ani nkomo na ye fisa ne se emfaso be swami interchange na eba no ebeboa wo mu ana menu ya Sompa FM su ne ye mo ha pacho me joso swami interchange no mo na ko swami ebeboa e pacho ebeboa e esanse traffic ewo kwan so pa ti se eba ebeboy ti de minimi fa ho no pacho we traffic na mo ye adwuma wa ha so na ebeboa mo kaka me pacho enso ebeboy pa because o famu a se o hwe so me interchange so a police ni ba kokra me ne di komo na se mo ka kire me se nyamie ne mu ne interchange ne se ne o matia atia te ho asemu a na no kra no mrasire dwani honorable say chairman sabunso betena Sompa FM so be ka ho asemu a otisi abonten adehye wo so ami abonten so huru no mane ni so ni ade ade se ba o mo posifo no kra no ebeti o madwuma so ebe mo mabre ma no o kire me say ono ba besia me hwe so ogina wiem na o direct traffic ni ade ade ni boot eye o mo boot ye hye shomu emu aye hia ma lazy no kra no we sane lazy no se be na mframa ebe fa na ho kakra nti no so kire se ebe boa wo mu na aboa traffic flow ni ade ade a enkoye se bia wo mo be sori anopa na o mani da so nyina ne se so ma me gina so am runabout ne so a traffic be ba pe so a ama nipa nko na mpese nipa ba ti no mo kire se interchange ne ba wo mo police for no kra no ebe mo madwuma ayi izinti koso asom amonto aso ne aka echi ebe boa no dia medas abusuafo ya man boni nana ya obo amale bia boga ne yete ne nka no na sane ya Sompa ya hyamo badi nsia ka ho ntam se ya baso Sompa nti enwema bia de baba bia eye papa hwe wo ba fiber de hawo enu achi wakobu pa enam yade akwati bi gonorrhea syphilis ne de kaka ho enna nwene ho biem eye ba ba ko pe ne ye kan fo ma wo enu ane abe herbal clinic abusuafo wo mo de nubna ene ama ne sayade
wo to asia kra de afiwa ma ho ato sickle cell kra de wo ye nchena no wahyerem tana so apatrapa new site no wo be apatrapa junction no no mo 0243 345392 0243 345392 and after 0506 460208 akwakwa mafia series nsunie series papa ya wonya adesua pa enuema pa ensemde enigisem edifrimu nyame ya adoma memenda bia enme no nwotwempa mu kwapem no nkono ene de brewo ni ase twa repeat wo koda bia no mienu kwapem no mienu pa mu so ejine wukoi ebotu pe tena o TV ho na hwe Sompa na wankasa tie senia akokora mafia emu nsempa esitie won mama so asene 21st clinic the sciatica expert abe herbal clinic house honom edu papa no extra comfort limited was da na da hate medima for herbal center sunie wo bedi wasema mawo ama bibia kwayie Sompa nkomon sunie nyame yadoma fiada we ni fiada bia yagase ni pass of mami premani wahene ni amakranche na agi na dwa na wone mpanyifo titi ni ani nkyena bon komode afa brabo awade ani pii no a wonso fo asembra ne yanka bi mfa mawo eye no na kwapem no nsia wo beso asena no afra homa no e was 0242 725 067 0242 725 067 and after 0208 608-563 0208-608-563 abusia yegyina so awie na yemfa nsam nyina ensi da mo ase papa mo a mo de madwen kyere mo susu ye ba ye e wo Facebook no wada woro ma mo fa kyere bere na tia ye papa ne mo ya hwe na mbo di tawtaw ne ensole so ko anim kakra response so mpadi die ko anim na nsia na wodi wo birthday na wo yi ko anim kakra ma ye na ye hwe na na bable kuma center wo de ba ye and now for so no pon wo so Bismarck and Misco Spelele wo de by KK e waka so de betwam teacher constitution debi we teacher kujo tapanyina so Christopher e waka so eno achi Filippo hey Filippo nti wo Nasco fufu wo de by eno achi Haile Selassie Blessed SI wo de na mu and now for so Sami Kwe wo de enso e by eno achi na abne fancy de ye bo a forcer e wale wo de na mu eno achi konim Sompa didi wo de wo abusa yemfansi hawate yen na dwuma fo nyina se o mafam de cloud internet da mo se Fido FI wo pa una akro no sika be dwa ompewe na opede he abe heba clinic na so patrapa new site ho yare bia bedwane e boy yare kumfo na mo kofie yen na samfo pani oro asante ye bo Benedict ase no achi kuku a akosu asomua na ya abo ma Libya Burger eno achi sof mame premani afia ajewa kode okọ Edam hon so a Sompa didi ehye ho Akiola school fees Rexford ni ene ka chire nom David nom ene abusafo gina boy ma yeden sam no brawo enu achi eja ode nwomo ba wiase onya he ne chekuma no de na chese adwenbo ne ba nitirim obebo nwomo no Rocky DJ wa pocketia anso ni kapre nana kwabena kese ena afei akosia ejewa kwade boatin yadomase amomonitia enyado Sompa.